Hi friends, khoi Mayam bu manipurigyan da welcome tawjari. Friends, ngasi hanna amuk Mayam gi damakta CNB coin free da tanbagi chance ama piri. Ichini now khoi Mayam na coin bits ki official Telegram channel update lai hai targadi. Mayam su asima dikham gani. Friends, CNB coin Bithumb global crypto exchange da su listed ore. Athu bu matamda CNB coin Bithumb global da trading haurani. Friends, CNB coin Bithumb exchange da listed hoibagi celebration hoina event khara challi. Ichini now khoi Mayam na event asida participate tawragadi free da CNB coin earn tawje bajai. Friends, Bithumb su cryptocurrency ki exchange ni. Exchange si global da Mayam na masak khangnaba exchange amani. Aikoi Binance da cryptocurrency thambaguna Bithumb exchange da su aikoi coin store tawba jai aduga Bithumb user singi hoina event amadi offer kayama regular phangi. Exchange asigi maramda ichini now khoi Mayam na tip ta khange hai targadi comment tawduna haibiro. Friends, ngasi gi video si da aikoi event asida participate tawduna CNB coin karamna earn tawgani haiba asigi maramda take. Friends, page asi nakhoi su phajana jingu. Aikoi na pool asigi ahan ba event ta participate tawragadi ahan ba 300 user singi hoina exchange asida sign up tawduna KYC complete tawjabda KYC 2 complete tawragadi 100 CNB coin bonus hoina free da phangani. Event asi January ki tarikh 13 fawba tagini aduga ani suba event nakoina event asida referral tawjaduna nakoi ki referral na KYC 2 complete tawragadi per referral 500 CNB coin phangani aduga ahum suba event kanagumba event asigi manungda KYC 2 complete tawjaduna 1 lakh CNB coin deposit tawragadi reward oina 1000 CNB coin free da phangani aduga event asigi winner 22 January 2020 the official website ta announce tawni aduga 5 working days ki manungda reward asi distribute tawni. Friends, ai mamang da su kyarak han hai khrabani year drop khangde campaign khangde akak naba matam gini nakoi na offer asigi benefit lahoge hai targadi nakoi matam manghan batawdana hojingmak participate taho. Registration ki link description da hap khrabani nakoi na link asi da click tawage nakoi gi mangda page si lakani. You are invited to register with Bithumb Global. Nakoi exchange asi da register tawbagi damakta register now gi option asi da simply click tawgadabni. Friends, hauji kaikoi gi mangda registration gi form amala hai. Ahan bada nakoi nasa gi email ID hapkadabni. Aduga nakoi verification code asi nakoi aroi bada tawgadabni. Mathang da nakoi nasa gi password ama semjagadabni aduga hanna password confirm tawroi matungda Bithumb Global gi terms condition asi accept tawraga mathak ki send gi option asi da click taw. Friends, nakoi gi mangda captcha oina puzzle ama lakani. Puzzle asi nakoi set tawroi matungda nakoi gi register email da verification code ama lakani. Nakoi code adu asi da hapoi matungda simply nakoi create account asi gi option asi da click tawgadabni. Friends, nakoi gi account hangbagi process asi da loire. Hajik aikoi 2FA authentication set tawgadabni asida option ani phangi Google authentication aduga mobile authentication gi option phangi ichini now khoi Mayam da Google authentication gi recommend tawni maramdi karigumba network ki problem hoiduna mobile da code late hoina lagadi future da aikoi transaction tawada problem kaya ama lakani aduna Google authentication gi option asi best option ni nakoi na Google authentication enable tawagi damakta nakoi Google Play Store dagi application asi download tawgadabani app asi secured app ni aduga Google gi masagi app ni hojik ki matamda 2FA authentication asi aikoi definitely enable tawfum thoi app ki logo asi ni aikoi na application asi hangbaga app ki interface asumna soini makha da uriba plus ki symbol asi da nakoi click taw aduga asi da option ani phangi ahan bada QR scan tawbagi option phangi aduga mathang da key gi through enable tawbagi option phangi ai ahan ba option asi select tawni automatic ai gi mobile gi camera on oire hojik aikoi QR code scan tawsi. Friends, aikoi hojik Google authentication gi option asi click tawsi hojik aikoi gi mangda QR code ama lai aduga makha da authentication code asi da leire. Friends, key asi nakoi mafam chaba mafam amada notebook amada iduna thamau future da karigumba mobile yadre hai targadi mobile mangkhre hai targadi key asi gi mateng na nakoi hanna muk active tawte bajai hojik mobile gi through QR code asi scan tawsi okay done mobile authenticator da show toriba key asi da hapoi matungda login password hapaga aikoi simply continue tawni hojik Google authentication enable oire aikoi na Google authentication enable tawbaga aikoi gi mangda page si lakani
फ्रेंड्स अखोइना रजिस्ट्रेशन तौबो मतमदा ईमेल वेरिफिकेशन तौबगा KYC की अहानबा लेवल कंप्लीट तौरबनी हजिक अखोइ अनी सुबा लेवल कंप्लीट तौगदबनी लेवल अनी असी कंप्लीट तौद्रगदी अखोइ 100 CNB कोइन फंगोय अखोइ लेवल 2 कंप्लीट तौबगी दमकता सिंपली ऑप्शन असिदा क्लिक तौनी हजिक अखोइ की मांगदा KYC की फॉर्म अमा लाए अहानबदा कंट्री दा सिदा इंडिया हापकनी अदुगा मथंगदा ID टाइप नखोइ की पासपोर्ट लै हाइ तारगदी ऑप्शन असी यूज तौ मथंगदा ID नंबर असिदा इसागी आधार कार्ड की नंबर हापकदबनी अदुगा नेम द आधार कार्ड त जाउबा मिंग अदु असिदा हापकदबनी मथंगदा जेंडर द नखोइ जेंडर सिलेक्ट तौ अदुगा नसागी डेट ऑफ बर्थ हापबी मतुंगदा मखादा नसागी ID कार्ड अपलोड तौगदबनी अहानबदा फ्रंट इमेज अपलोड तौगदबनी मथंगदा बैक इमेज अपलोड तौगदबनी अदुगा अहुम सुबदा चे मचेत अमदा बिथम ग्लोबल इरगा इसागी रजिस्ट्रेशन तौबगी डेट मखादा इगदबनी अदुगा खुत्तमदा ID अदुगा खुत्तमदा चे मचेत असी पाइरगा इमेज अमा अपलोड तौगदबनी अदुगा फ्रेंड्स अखोइना प्रोसेस असी कंप्लीट तौरबी मतुंगदा सबमिट तौगदबनी हजिक अखोइ असिगी ऑप्शन असिदा क्लिक तौसी अदुगा रेफरल की ऑप्शन असिदा लाक्सी फ्रेंड्स पेज असिदा अखोइ की रेफरल की डिटेल्स खुदिंगमक असिदा फंगनी अदुगा असिगी लिंक असी नखोइ नसागी रेफरल लिंक नि नखोइना लिंक असी शेयर तौदुना नखोइ की लिंक तगी कनागुम्बा अमना रजिस्टर तौदुना KYC कंप्लीट तौरगदी नंगोंदा 500 CNB कोइन फंगनी अदुगा अनौबा यूजर्स खुदिंगमक्ता 1000 CNB कोइन फंगनी फ्रेंड्स ऑफर असी लिमिटेड ऑफर नि नखोइना ऑफर असी लहोगे हाइ तारगदी हौजिंगमक नखोइ रजिस्टर तहो रजिस्ट्रेशन की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दा हापखरबनी अदुगा इचिनिना ख्वाइ म्यामदा असिमसु हाइजनिंगी एक्सचेंज की एयर ड्रॉप ओइरबसु कंपेनी ओइरबसु नखोइ मिस तौनु अदुगा एयर ड्रॉप हाइबसी अकगनबा मतम खरगेतनी अदुना बेनिफिट फ्री द लौगे हाइ तारगदी अखोइ फ्री द कोइन अर्न तौगे हाइ तारगदी वीडियो लाखपगा नखोइ जॉइन तहो अदुगा मनपुरिग्यान टेलीग्राम ग्रुप जॉइन तौसिनरन थमो टेलीग्राम ग्रुप असिदा मांगजौनना अपडेट खुदिंगमक फंगनी अदुगा नखोइना एयर ड्रॉप अमदा कंपेनी अमदा पार्टिसिपेट तौखि हाइ तारगदी नखोइ रेगुलर टेलीग्राम दा अपडेट लेबियो इचिनिनाउ सिंगी क्वेश्चन क्वारी लेतारगदी कमेंट तौदुना हाइबिरो अदुगा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन तौबा काउनु थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जय हिंद जय भारत।